Usaha bat kentiu ke kot ke khia ke Presiden Keri ke Draupadi Murmu hinden ke si ke lapli patba ya ka Ayushman Bhava. Ulat ke Meghalaya Upagu Chauhan bat Menteri Ketnat ke kot ke khia Dr. M. Amprin Lingdo kleshim benta ha katei ke jingelang pli ya ka Ayushman Bhava lemba ki kor ke juk start bementa. Na benta ke jing pli patba ha pok ke jela u Menteri Rangba u konrat ki sangma uli pli patba ya ka Ayushman Bhava ha State Convention Center. Haba ai jingkran ha ke jingelang u Menteri Rangba u loong ba ha kenika jingelap ka ba artayo on pelong ya ki program ki kerdan beper-per ha ki snong ki tau lembat ki wei ki jaka. Kani ke jingelap ka ban kut ha ka sengi rakhe ya ka Gandhi Jayanti ka thmu ban pentikna ban penpoi ya ki skim jong ka kot ke khia shaman la ki nong yo mentoi. Wat syakitu ha ki jaka bakendong. It has always been our objective and our endeavor to ensure that important sectors, because no matter what roads we have, no matter what buildings and large offices or infrastructures we have, if we are not able to provide the basic health facilities at the grassroots level, then we are not being able to achieve a complete development and a proper governance